Uma sikhuluma ngekhambi lalemkhuhlane le ekhona eminingi kangaka elalisa abantu phansi, abantu uthola ukuthi uyakhwehlela ebusuku, uyashiselwa, uyagodola, uyanqanqa, uzwe kungathi kubanda amathambo ngaphakathi, amakhaza angathi angena ngaphakathi, uzwe la esifubeni ucinene, kunento elokana ikhala ithi godlo 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 godlo. La siphethe isihlahla la esokukulapha. Into oyenzayo uyasithatha lesi sihlahla usipheke, usibilise sibile, ulokwane uphuza nje, uphuza angathi uphuza itiye, ukuphuze kushisa, kuzokwazi ukuthi kukulaphe yonke lento ekhona emzimbeni wakho ewumkhuhlane. Lesi sihlahla ke sibizwa ngomhlonyane, iwona umhlonyane lo. Sinephunga nje limnandi, asinuki kabi, kodwa ke siyababa, siyakwazi ukukulapha yonke lento esuke ikuhlukumeza, ikuhluphe emzimbeni wakho, ukwazi ukuthi umzimba wakho ubuyele esimeni esiright. Njengamanje sisesigangeni la emahlathini, sizokha sona lesi sihlahla, isona lesi sonke lesi siningi la esikhona, sona sonke lesiya siningi nje impela, siningi impela la esikhona. Akuyona yonke ke into thina emakhaya esiyithengayo, ezinye izinto siyazikhelela zona kuthi le esikasi endaweni yethu sibe sesixhumana nabanye abantu bakwezinye izindawo basitholele lezo zinto. So njengamanje ngiyahamba manje ngiyoprepare abantwana bami ukuthi mabuthi awuthi lo mkhuhlane ufika ungabi namandla, ungabalimazi, ukuze bakwazi ukuthi baphile. Isona sihlahla lesi ke ekwakulashwa ngaso i-COVID, kulashwa ngaso i-COVID lesi, wonke umuntu egijimela kusona, efuna ukugquma ngaso, efuna ukuthini ngaso. Isona sihlahla lesi, uma kuwukuthi bowungakazi usibone, bowuhlezi uzwa ngendaba ukuthi kunento ekuthiwa umhlonyane, isona sihlahla ke lesi okwazi ukuthi usisebenzise uma kuwukuthi uphethwe umkhuhlane onamandla, ongalawuleki, osowuhlule imijovo yodokotela. Usebenzisa sona ke lesi sihlahla ukwazi ukuthi uphile ke.